Ιησού Χριστού. Ju përshëndes në emër të Jezu Krishtit. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κύριο που μας αξίωσε να βρεθούμε εδώ σήμερα και να γνωρίσουμε και άλλα αδέρφια, αν και ήρθαμε και πέρσι να σας δούμε. Falenderoj Zotin që më bëri dhe herë të mundur që të vi këtu për t'ju vizituar, për t'ju akoma vëllezër dhe motra sa më shumë, sepse edhe vitin tjetër isha dhe falenderoj Zotin që jam midis jush. Θα σας πω μερικά λόγια από την ομολογία μου. Do t'ju them disa gjëra nga dëshmia ime. Και μετά θα δημιουργήσω και το Λόγο του Θεού να διαβάσω μερικά εδάφια που είναι στην καρδιά μου. Edhe pastaj do them disa vargje brenda fjalës së Perëndisë që Zoti më ka vënë në zemër. Ονομάζομαι Γιάννης, είμαι 30 χρονών και είμαι από την Εκκλησία της Ρόδου. Unë quhem Jani, jam 30 vjeç dhe vi nga Kisha Rodhosit. Είμαι από μια οικογένεια που πίστεψε ενώ ήμουνα περίπου 3 χρονών. Vi nga një familje që ka besuar në kohën kur unë isha 3 vjeç. Και ευχαριστώ τον Κύριο που μας πρόσθεσε στην Εκκλησία του σε τόσο μικρή ηλικία. Falenderoj Zotin që Zoti bëri të mundur që unë të jem në një moshë të vogël brenda Kish. Μεγαλώνοντας έτσι στην Εκκλησία, μαθητεύαμε τον Λόγο του Θεού. Duke u rritur brenda Kish, më dha mundësi Zoti që të mësoj edhe fjalën e Tij. Και είχαμε σαν Εκκλησία, κάναμε κάθε Κυριακή μάθημα όλα τα παιδάκια μαζί. Kishim aty në Kish çdo të diel në fund të ditës bëshim mësime në fëmijëve, na ndihte edhe bëshim mësime nëpërmjet fjalës së Perëndisë. Και έτσι μας μπήκε ο Λόγος του Θεού μέσα στην καρδιά μας από μικρή ηλικία. Dhe kështu fjala e Perëndisë hyri brenda në zemrën tim që në moshë të vogël. Μεγαλώνοντας έτσι και εξητώντας τον Κύριο να μας αγγίξει, Duke u rritur dhe duke I kërkuar Zotit që Zoti të vinte dhe të na prekte, ήρθε και εμένα η σειρά μου να αναγεννηθώ σε ηλικία περίπου 11 χρονών. Erdhi dhe siraja ime që të vinte Zoti dhe të më prekte edhe mua të më rilinte në moshën 11 vjeçe. Και ένιωσα την παρουσία του Θεού πάρα πολύ έντονα για πρώτη φορά στη ζωή μου. Ndjeja praninë e Zotit jashtëzakonisht shumë për herë të parë në jetën time. Και μετά από λίγο διάστημα, περίπου 1 με 2 χρόνια, Pastaj në një kohë pak shkurtër, diku ke 2 vjetët, έλαβα και το Πνεύμα το Άγιο mora dhe frymën e shenjtë και πήρα και την απόφαση να βαφτιστώ στο νερό. dhe mora vendimin për të pagzuar dhe në ujë. Και ευχαριστώ τον Κύριο. Dhe falenderoj Zotin. Περνώντας τα χρόνια έτσι, μεγαλώνοντας και μπαίνοντας στην εφηβεία, Duke u rritur dhe duke hyrë në moshën e adoleshencës, ο εχθρός δυστυχώς προσπαθούσε να με πάρει από κοντά. dhe I diku mundohesh që të më mërte të më tërhiqte në botën e tij. Και στην ηλικία των 18 δυστυχώς κατάφερε να με πάρει από την Εκκλησία. Dhe në moshën 18 vjeçe arriti që të më tërheqë në botë. Όμως έχω να πω ότι ο Κύριος ποτέ δεν με άφησε. Ditë them që Zoti asnjëherë nuk më lëla. Και παρόλο που ήμουν στον κόσμο, ο Κύριος δεν επέτρεψε ποτέ να πάθω κάτι. Pavarësisht se unë isha në botë, Zoti nuk lejoi në jetën time që të psoj diçka. Και για να μην πάρω πολύ χρόνο, Që mos marrë dhe shumë kohë. ο Κύριος έφερε τα πράγματα, είχε ένα σχέδιο για μένα. Zoti solli gjërat sepse kishte një vepër me mua. Και επέτρεψε κάποια πράγματα στη ζωή μου με σκοπό να μπορέσω να επιστρέψω κοντά του. Dhe kishte diçka që unë të mundohesha që të vijesha që të afrohesha kundrejt tij. Επέτρεψε κάτι που με έκανε να τον εξητήσω στα γόνατα.
lejoj diçka që unë të ulesh në gjuhë dhe ta kërkoja. Και μπόρεσα και βρήκα το θάρρος να ξαναεπιστρέψω στα αδέρφια για ακόμα μια φορά. Dhe gjeta mundësinë ta kërkoja me një zell dhe për të më dhënë mundësinë që unë të kthehesha përsëri tek vëllezërit e mi. Και να μετανοήσω για ό,τι έπραξα σε αυτά τα χρόνια που έλειπα. Dhe të pendohesha, të vija në pendim dhe t'i kërkoja falje Zotit që për çfarë do gjëje që unë bëra gjatë këtyre viteve që unë isha jashtë. Και με τη χάρη του Θεού από πριν περίπου 6 χρόνια είμαι ακόμα κοντά του. Dhe me hirin e Zotit, sot edhe 6 vjet përpara jam akoma në kish. Και ο Κύριος μου χάρισε και τη γυναίκα μου την Άντζελα. Dhe Zoti më fali edhe gruan time Angela. Ευχαριστώ τον Θεό και Falenderoj Zotin. μας έχει ευλογήσει πάρα πολύ αυτά τα 5 χρόνια που είμαστε παντρεμένοι. Na ka bekuar shumë Zoti në këto 5 vite që jemi të martuar. Και προσπαθούμε σαν οικογένεια να κάνουμε το θέλημά του και να τον πλησιάζουμε περισσότερο για να έρθει να μας παραλάβει Άγιους και Καθαρούς. Dhe mundohemi si familje që të jemi sa më afër tij dhe kur të vi Zoti na marri që na gjejë në praninë e tij. Θα ήθελα να διαβάσω μερικά εδάφια που έχω στην καρδιά μου. Dua të lexoj disa vargje që kam në zemrën time. Θα διαβάσω από το Ματθαίο 5 κεφάλαιο. Nga Mateu kapitulli 5 από το 3 εδάφιο έως το 11. Kapitulli 5 Mateu nga vargu 3 deri në 11. Θες να το διαβάσεις? Ναι. Kapitulli 5 vargu 3 deri στο 11. Το 3 έως το 11. Lumë skamësit në frymë, sepse aty është mbretëria e qevi. Lumë ata që vajtojnë, sepse ata do të ngushëllohen. Lumë ata që janë zemërputë, sepse ata do të trashëgojnë tokën. Lumë ata që janë të uritur dhe të etur për drejtësi, sepse ata do të zgjohen. Lumë ata që janë të mëshirshëm, sepse ata do të gjejnë mëshirë. Lumë ata që janë të pastër në zemër, sepse ata do ta shohin Perëndin. Lumë ata që bëjnë paqen, sepse ata do të quhen bijtë e Perëndis. Lumë ata që janë të përndjekur për shkak të drejtësisë, sepse tyre është mbretëria e qiejve. Amin. Lumë ju kur do t'ju fyeni dhe do t'ju përndjekin duke gënjur, do të thonë çdo lloj fjalë të keqe kundër jush për shkakun tim. Amin. Αμήν. Είμαστε ευλογημένοι και μακάρι αδέρφια μου που ήρθε στη ζωή μας ο Ιησούς Χριστός. Jemi të lumtur dhe të denj që në jetën tonë erdhi Jezu Krishti και που έχισε το Άγιο του αίμα για τις δικές μας αμαρτίες dhe derdhi gjakun e tij të shenjtë për mëkatet tona και μας δίνει τη χάρη και το έλεος και, na bën mirë dhe na jep dashuri και μπορούμε και προσευχόμαστε σε Αυτόν që ne mundohemi na jep mundësi që të lutemi tek ai και να ονομαζόμαστε παιδιά Του. që ne të quhemi bijtë e tij. Και να γνωρίζετε αδέρφια μου πως ό,τι και να περνάμε στη ζωή μας Dhe të dini vëllezër që çfarëdo lloj gjëje që ne kalojmë jetën tonë, είμαστε μακάριοι γιατί όπως διαβάζουμε εδώ jemi të lumtur siç e lexojmë dhe ne këtu, είμαστε για ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας μακάριοι γιατί ξέρουμε ότι ό,τι περνάμε είναι για τον Κύριο. Jemi të lumtur dhe siç e lexojmë këtu, që çfarëdo lloj gjëje që ne kalojmë është një diçka që e kalojmë me Zotin. Και να προσπαθούμε πάντοτε αδέρφια μου Dhe të mundohemi gjithmonë vëllezërit e mi, να δίνουμε την καρδιά μας όλο και περισσότερο στον Κύριο të japim zemrën tonë akoma më tepër tek Zoti, tek Krishti, να θυσιάζουμε όλο και περισσότερο τον εαυτό μας και να καθαριζόμαστε ta flijojmë veten tonë akoma më tepër në Krisht dhe të përulemi përpara Tij, για να είμαστε ευάριστοι προς τον Κύριο, të jemi me fjalë να τον ευχαριστούμε të jemi të falendëruar με τις πράξεις μας.
të jemi të falendëruar përpara Tij me veprat tona και για να μπορέσει ο Κύριος όταν έρθει να μας παραλάβει να μας βρει καθαρούς και άγιους dhe kur të vi Zoti për të na marrë të jemi të shenjtë dhe të pastër, για να βρούμε την πόρτα ανοιχτή στον ουρανό και για να μπορέσουμε να ζήσουμε μαζί Του αιώνια. dhe ta gjejmë derën në qiell të hapur dhe ne na jepet mundësia që të jetojmë bashkë me Të në përjetësi. Δεν έχει τίποτα άλλο νόημα σε αυτή τη γη παρά μόνο να περιμένουμε να μας αγκαλιάσει ο Κύριος και να μας πάρει κοντά Του. Nuk ka asnjë lloj kuptimi në këtë tokë përveç se të presim ditën e ardhjes së Zotit që të na marrë dhe të jemi gjithmonë në përjetësi afër Tij. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη που μας δείχνετε όποτε ερχόμαστε. Ju falenderoj për dashurinë që më tregoni sa herë që vi këtu. Έχετε τα χαιρετίσματα από την Εκκλησία της Ρόδου. Keni falënderimet dhe përshëndetjet tona të vëllezërve nga Rodhosi, kishës së Rodhos, Edhe Zoti του Bekov. dhe Zoti ju bekoj. Amin, aleluia.